Nak, ako istorya naman nak. Ito lang sa kasi mong side mong mama nak. Ano pa, atuon mo kung mo ilan pa na okay naman ta diri ah. Nak, ito lang sa kanak eh. Nagpait pa tanak pa nak. Maluoy ko ni mo nak. Pa, dili ako pa, bisag magpait ta, di ta kabiyaan. Bisag lang ato pumintig kaunon pa, di ta kabiyaan pa. Di ba kuwarte pa, kaon mo kung karlang ko ah. Karlang na tapir niya ni. Kaya eh. Hindi ka pa itong bugas sa ba? Maluoy ko sa kong anak ba? Kinadagkat lang. Uy, nagluto si Papa, timing po, jagutom ko. Pa, saan na magluto? Uy nak, nanay ka nak. Uy nak, mahanta. Pa, saan na magluto pa? Karlang lang sa tanak eh. Kung tayo bugas ko nak. Okay lang na karlang pa, importante kaya natin makaon. Ganin nak no. May naka nak eh. Naku, i-istorya ni mo karon nak. Usama po na pa. Pangaon sa tanak. Kaya nak, manin ako. Ikaw na nak. Ah, saan mo istorya sa Papa? Nak, ako istorya naman nak. Ito lang sa kasi mong side mong mama nak. Ano pa, atuon mo kung mo ilan pa na okay naman ta diri ah. Nak, dito lang sa kanak eh. Nagpait pa tanak pa nak. Maluoy ko ni mo nak. Pa, dili ako pa, bisag magpait ta, di ta kabiyaan. Bisag lang ato pumintig kaunon pa, di ta kabiyaan pa. Di ba kuwarte pa, kaon mo kung karlang ko ah. Nak, salamat nak. Bisig nagpait nak. Tidyo ko na mo biya anak. Bisag lang ato pumintig kaunon, basta dili lang kubalayan mo. Nak, salamat nak. Bisig nagpait nak. Tidyo ko na mo biya anak.